Sriram lapen Sita aphan lam juno mate lam kanglit pen Facebook along comments kepi dun tapa ajoine patumi Diphu Raikom asaikhi atum nep ingnang pon. Patumi arko chiklo ni pai krisir ke parni anar lo por phai sira chitima por malom. Diphu ahithi along pen Salman Udin Ahmed pu amuni aphan Raikom asaikhi atum nep ingnang pon tanglo. Arko chiklo ni pai ko rahini arni Facebook along Diphu voice pu news channel atum Ram Mandir aputak birta paklang pon along lam juno comments ki pipon alang limen lake Salman Udin Ahmed apo amen Sarif Ahmed kedoadim lake Diphu Shantipura near powerhouse Diphu market arta lake inkora near ke labang so comments theklong at pen inkora hini pen Raikom asaikhi atum investigation claim bomlo lasi patumi alang liphan Diphu hithi pen nep ingnang ponlo. Under Section 153A/506/595A IPC/RW Section 67 of IT Act. Lapen case number 0624 date 29/1/2024. Joa 22/01/2024 eveningত আমি সোশ্যাল মিডিয়াত এটা দেখি পাইছোঁ যে একজন Salman Udin Ahmed, Sarif Udin Ahmed, yang Shantipura Diphu Dhaka, orang একটা social media itu comment দিছিলে religious leader itu regarding আমি সুমত কেস যোৱা হৈছে কেস ৰেজিষ্টাৰ হৈছে Diphu PS কেস নাম্বাৰ 06/2024 under section 153A/500/506/295A IPC, review section 67 of IT Act. Itu regarding nami case itu aja, manusia paling beta হৈছে. Tekher Salman Udin 28 years bernama আছে। Dia আজি tak cover হ'ব আৰু তদন্ত প্ৰধান নিৰ্দেশক সন্তানে কিমান সময়ত আৰু ক'ৰ পৰা কৰা হৈছে যোকালি দুবেলা টাইমত প্ৰায়